ljudi, imamo naštvrti, srodnijem sam se živjeti, mapa je Alaskan Village. Alaskan Village, šta sad ja pišem, tu nema nijednog domada. 8 playera, ne kontam kako, ali dobro, meni odgovaram. Što bolje to, što manje to bolje. Ping mi je odlično i FPS mi je dobar. Znači 90, ali štotka FPS. To mi je dobro, iako sam stavio, znači da mu bude bolje slika, ali ne znam. What the fuck, zašto? Ako sporo mi treba da sporo. Idemo na rotiramo na Alaskan Village mapi. Kad su uspjeli popiti. Ok. Ćemo ovu tikernicu ili tikernicu, mislim da je tu. Ok, koristim te za ovu teksturu i eto kad se na YouTube lako se nađe i dobro jako teksturu su ovdje sjeli dobro sviđa. Jako dobro sviđa, what the fuck, jako mi se sviđa. Ok, ovako. Vidjet ćemo malo. Pa ćemo opet smo svoti. Sad smo sad našli ovako, meni smo tu. Ok, ušao sam. Ako se čita meč uskoro, zato što idem s ovim si 8 player, možda da imam i 2 partije. Ne znam, 2 u 1. 2 u 1, ok, ne znam. Dobar ti je tu, nije loše, nisam nešto pretjerano dobro, ali ok, nema nešto da imam u ovom klipu i da radimo live komentari, ljudi radimo. I stvarno, ja ću 2-3 spustiti, ok, snimamo live komentari i prvi, mislim nije prvi put, ali postoji duže vremena live komentari, stvarno, dobro je. 4 playera, da, igram obično s Games, jako super što smo ušli tako malo partije, mislim više volim tako kad imam malo playera, ali odigrat ću vjerojatno i čak i 2 partije, ne znam, hoću brzo snimam epizodu, pošto ovo mi je druga danas partija i ovo bi drugog puta da uspijem i da mogu da uploadam klip i sve to da budu full, ok. Znači idemo sad da treba biti tier 2, tamo negdje, radit ćemo se čekati, to vam take fucking iron chest, ok, to mi uvijek ne više biti, znači. Ne zadovoljim lagove. Ops, oh my god. Lik mi može čak i dobiti. Dobijemo lagove. To veliki. GGS. Oh my god, nije šans. Ok, da gaplamo. A gaplat ću. Samo zato što ti se damage. I nam se da oni nisu timeri, jer ako su timeri, najbolji smo. Inače ovaj klip ću uploadati, pošto je live komentari i sljedeći puta smo, i drugog puta smo uspio snimiti. Dobre. Inače, ovo se može tu, jer tu, ne znam. Ok, pokupijem taj chat, nije bio to lik, ali mora se napasti. Iz boosta, what the fuck, da imam jako veliki ping, ako ne, šta je sad, 190 ping, x. Čekao klika je jako dobar ping, 60, 50, ne znam. Ja ne znam šta je sad dobro. Ali dobro, nema veze. Mislim da će ovo biti dobar rekord. Imam kako dosta strela, tamo ovo crafting, ali nećemo stići za 10 sekundi, nismo ni full iron, a dobro. Da ću pokriti taj chest, ništa. Full iron diamond sword. Aj tim, please. Aj tim. A da je end. Ok, full iron su bojice sada. Ok, da sam hit. Idemo na clean up. Neće sad ići ulaziti u borbu. Kad sam da usvamo lik. F5. Da sam 3 hita. Inače, ok. Igramo ponovo, obično su gamesi. Da sam on hit sad. Koristim tezom teksturu na ovome. Nemoj mene bratima gdje su očevi. Thank you, buras, nema. Thank you.
da mi je klika Iron Chest. What the fuck, zašto mi čak da Iron Chest? Ne znam. Timali smo se da s ovim likom, nisam i znao da sam tim, ja sam ga boost spamali. Okej, može i to. Aha, lik nam se premio full iron i on liku je dao. Aha, razumijem da, ali neće. Ne razumijem, ne znam. Ali da. Aha. Hoće da igra i banda sa vama, ajde, ja ću reći na sezonu ovo naravno. What the fuck, brate, šta radite vi? Ajmo pomalo posle sa nekim nabavima. Ok, ima 60 sekundi za vašim deličama, ovdje kakli napamet. Državaš mi uporiti više. Oh my god, kao me udari. Ok, GG ljudi, binali smo, nam se istraživali u epizodi. Subscribe, like, share, ubili smo ih obojicu, ja mislim, ne znam. A čekajte da ima, ne znam, da, ubili smo ih obojicu, GGS, kokino bom. Ne znam što su uspjevali da rade, ali nadam se da ste svidjeli ovaj epizod, trajali 6 minuta, kod da znači traje najduže. What the fuck, nam se istraživali, subscribe, like, share,